ترى مين اللي جاي؟ الو. براحتي يا عم، بس سيب النغمة لحد اما تخلص. يعني انت رن عليا عشان تقول لي اللي انا رن عليك عشان اسمع كلتون؟ انت تافه يا ابني. اقفل، هرن عليك اسمع كلتون ده. اقفل. لو عايز الكولتون دي اضغط نجمة. ده بيهرج بقى، ده بيستظرف كده. ماشي. انت بتستظرف صح؟ بحلم بيك، انا بحلم بيك. تحلم بيا؟ طب انا طلعت لك اهو. بقول لك ايه، فيلم 200 جنيه اللي عليك. معلش انا محتاجهم بقى عشان انا داخل على عيد، معلش. يا عم انا محتاجهم، مش انت بتستظرف، انا محتاجهم. تجيب ال 200 جنيه مش هحلك عشان تبقى تستظرف او تحلم بيا. انا طلعت لك يا حبيبي في التليفون. انا مش هرن عليك، خلي في علمك طول ما انت حاطط الكرتون ده تاني. وال 200 جنيه بأدب كده. الاقيك بترن عليا وبتقول لي نزل لي السبت، انا هديك انا هحط لك ال 200 جنيه في السبت. ماشي، بس اظرف قوي. بس اظرف طلع لكم صوت وبقيتوا بتتكلموا اهو. ماشي ماشي. ماشي، الله يرحم. يلا. يلا يا عم اقفل اقفل، مش فاضيلك، اقفل. تستظرف، احنا طلعنا من كل البطولات. بقول لك ايه، اقفل اقفل، انا نازل لك. اقفل. خلاص، ايه، انا انزل اخد ال 200 جنيه دلوقتي. انزل. يعني إيه مش فاضي وطلعت من كل البطولات وبتاع؟ هتعمل فيديو على ايه؟ ماشي، بتتريق كمان. حياة ربنا ما هحلك، لا انزل اخد منك ال 200 جنيه وافضحك في الشارع كله دلوقتي، واقول ان انت سالف مني 200 جنيه ومش عايز تدفعها لي. اقفل، يلا يلا انا نازل لك.